Pentecost program clear tu te chi bevek ule Estherlel mik moi kania caution rong bol na chanchin thleri ni lo ngai thlang u shoi tu te rong bol na lo ngai thlam sa ila General Superintendent Reverend Ngu Thanpara Sailo chu mei ni ni inrin ni hian sakordai biar in khom pui man pui turin azin chhuaka zanina tang hian in khom pui speaker aniang General Superintendent hi thochan ni hian aizola lo let le don ani Reverend Ngai Zola Secretary General Sunday School Department chuan bungkon bia Sunday School Department buat sei no pangpol lang kem ni o ni min zir top ni chhun atanga man tana rong bolna aneya vui ni ni leng in camping a hian rong bolna anei chhun zom don a zan in atanga pathiani zan thling hian bungkon bia Sunday School Revival in khoma thushi rong bolna anei chhun zom bokang Reverend Andrew L. Singson, Secretary General Missions Department chu many khazir top ni khan si habian Missions Department in khom pui man pui turina jin chuaka ni zana tangin in khom pui a hian thu shirong bolna anei General Missions Secretary hi me ni li thothan ni khian aizola lo let le don ani Reverend Gospel Thanga Secretary Southern Zone chuan many khazir top zana tang khan lunglei south bian in khom pui lunglon ko shana nga chu man pui ani General Sunday School Department buat se in Sunday School mason na tur ngai to a in kom ho na nei ani April ni somthum ni ngani zan khan General Headquarters Office Conference Hall zona ma aizol khopui chunga bia shang Sunday School Department le twal chung Sunday School Board try to te polin Sunday School mason na tur atana in kom ho na nei ania aizol khopui chung atangin bia le twal chung Sunday School try to te he huna hian an kal thahle ani Sunday School masona turlam hoi inkom khom na hun hi upala nuntrong asailo Chairman General Sunday School Department chuan akai shwaya Reverend Lalngai Zola Secretary General Sunday School Department in report ape ani he hun hi Mizoram UPC pui pa ten an hauboka inkom ho na hun hi Reverend Ngu Thanpara Sailo General Superintendent chuan pathian na hlanin hun ser amanga General Sunday School Department boss sei Christian no pangte ti hla animation a siam chu atlang zar ngal ani Sunday School masona turlam hoi inkom ho na hian thu pui pali thlan chwa ba ka mi pui lam atanga rona omte ngei thak ania Sunday School mingziak tun aya kan tam le zwal theina tur tele puitling Sunday School nom le hlok zo ka kalpui dan tur rona te chu he huna kal mi puite atanga soi tamber ania Sunday School masona tur poi mo tak tak rona omte hi ro na sang zo ka thlen le tur te anni Bethany Children's Home Society Board chu April ni somthum ni ngani khan General Headquarters Office Committee Room ma anchu khoma homa mo chungchang tele kitchen kam dining hall kam boys dormitory building sakmek chu chunzom dan tur te an soi ho Home Society Board hi Mizoram UPC pui paten an hawani Marchak Area Revival Team Hodos Revival Team te chuan April ni somni panga inrini zan atang khan sakordai marveng koshana rong bolna an nei chana ni somni paruk pathian ni zan khan team speaker tirkau NGL nunjiran mi palilal pa iswam mingin swange damna baptisma chantirani sakordai marveng koshana hian baptisma khur hi voi khathonna ani April ni somni panga inrini zan atang vek khan Mathia Revival Team tirkau Anthony Lar Shwaizela le achante poindar lon koshana rong bolna an nei chana koshan in tin te tlo in rong an bol mek ani Upper Myanmar Area PYD Conference Voice somni pathumna April ni somni pali atang ni somni paruk chung khan khampat koshana hlim taka man ani Inkhom pui hi Area PYD President tirkau dau khet tuangan akai shwaya area chunga tirkau te atangin thu soi tura ro ten thu shirong bolna anneya tamu bial to pastor la ro nga ka hovin inkhom pui hian seminar an nei bok Upper Myanmar Area PYD inkhom pui ro re na chuan kumsang hi somni pasari inkhom pui chu kanan koshana an khata General budget an nei tetlin ngei tura malak na te anrela Area PYD minga sum tuak dan tur te chu anin khom pui ro re langsar zwal te an ni Upper Myanmar Area PYD in khompui hi Myanmar ram buaina awangin kumin hian man theilo tura ngai ani lain pathian ompuina azara twang taka manzo ania palariak lut a kalpo hi mi somsari an chuang ani Lunglei Area Committee chuan April ni somni pasari thochan ni khan an area chunga thli le ro in ati chiat kang mun sa biak in moltram not bial ami chu amuna kalin relief fund atangin cheng sangthum an hlan April ni somni pasari thochan ni tlaya thli le ro thok chuan kang mun sa biak in chung chu ti chiain rangwa thanem tak alian chia biak in chung chi thatnan hianin Lunglei Area Committee te hi an luang swak ani bia chung rong bona lo ngai thak sun zom ila lungdai kaushan biakin sakchan ani
ดูตลังเบียลงได้ก็ฉันเบียกินตัวจูเอเบริลสมหีปังอาอินรินนีคานเบียลหัวนัดลางอาสักบุลจันอันนี้เบียลตุปัสตอลมุนทารันเบียกินลุงภูมิภูมินเบียกินสักนัดลางฮีปัทยานเนน่ะลานินจงใจอันนี้ลุงภูมิหุ่นเserอันมันโจเฮียลงได้ก็ฉันเบียกินสักดานตัวกัลฟังอินโกหูนั่นเองอันนี้เบียกินบันคูตัวเลยชุนจอมขาลีนัดลางอาถกชวาคีอันฉันเห็นเพลอันนี้ปวนตัวอังกินลุงได้ก็ฉันเบียกินมุนฮีเบียก็ฉัน reserve account มังอาเลยอันนี้เบียกินสักบุลจันนันเฮียนเบียช่วงเลยปนมีอินพัลเทนนะจังกินส่วนฝ่ายเจงน้อยขัดสิงาสังรุกหูอันนี้บาลูทิ้งใจเละทิ้งเพกบากะทิ้งปุยบอลเท้าฉันเห็นตักมีอินพัลเทนนะจังกินอันดงบกะดูดลังเบียส่วนลุงได้ก็ฉันเบียกินสักนานอาทิลเป็กไปตูเตเละซุ่มโถตูเตจุงอารมณ์ทูอันสวยอันนี้ไอบอกเบียฟัลกอนโกชนะเอพริลนิสมทีปังอาอินรินีคานเลรินซางอติซุงกว่ามัวลงทูโกชนะลอยเตจวนรันตลินลมทุสวยจอยมวยนะอันเนียเบียตุพาสตอร์ซีเลรัมฮากะทุสปีกอร์อันนี้อินโคมาเปียกินเดเบกวันเลลุนปุยทิ้งสูดเขียจวนใจรงบอลนะอันนี้ชินบกะเบียชุงเลปอนอัจกินมันปุยตัวอันฉันเห็นชินเลอันนี้ประเทศสวยมวยนักมันช่วงเฮียนอินรินิจานาฟัลกอนโกชนาลอยตูรินมิทาร์ปัญญีนูฟาเตโซโพลดังอัจกินเบลต์พาสตอร์ซีเลรัมฮากันมิซอรัมยูพีซีอารมณ์ลูตาลมลูจิงานาปังฮีประเทศเนนาเบลต์พาสตอรินอัลลันฮาลอันนี้ไอบอกเบลฟัลกอนาเฮียน General Headquarters Crusade ฟันมังอินเดียร์กวันเลมาสมจอละจูรอยเมกอันนี้รอนทางเบียเชียวขโมยโกชนาเอพริลนิสมทีปังอาอินรินีคานบัพติสมาคูรฮอนอันนี้มีปฏิเลปาอิสวามิงินพาสตอร์อาวันเลจันปุยันบัพติสมาอาจันตีรันนี้เจ้าขโมยโกชนาเฮียนเอพริลนิสมทีปรุปปฏิญาณีคานมีทาร์ปังอาชุงก็ขัดจูโพลดังอาจักินพาสตอร์อาวันเลจันปุยันมิซอรัมยูพีซีอารมณ์ลุดบกอันนี้โจสวารีไวเวลทีมรงบอลนักเสียเอพริลนิสมทีปรุปปฏิญาณีคานดิลตังซาวด์โกชนาลอยตูรินเมมเบอร์ทาร์ปังอาโพลดังอาจักินเบียลต์พาสตอร์เลลอมปุยไซเลวชวนมิซอรัมยูพีซีอารมณ์ลุดประเทศนี้จะมาอินคอมบานาบัพติสมาคูรฮอนอันนี้ลมลูจีงามีปฐมิเลลปาอิสวามิงินบัพติสมาเตอร์กาวเลลมวนซางาโจสวารีไวเวลทีมสปีกเกอร์กุตาอันจังอันนี้เฮติฮิอันโจสวารีไวเวลทีมแต่รงบอลนะจังฮิอันเดลตังซาวด์โกชนะฮิอันมีทาร์ปาริอัตลมลูอันนี้โตอันนี้ดินทาร์เบียลดอร์ปุยเวียงทาร์โกชนะอุปาอาร์วันเลลเฮตัดเตชุงกว่าจวนเอพริลนิสมทีปรุกปฏิญาณีคันปฏิญาณสวยมวยนะอันเดียเลชจวาลีทรัมปุยจุสปีกเกอร์อันนี้อินรินิจานะจังกินรีไวเวลอินโคมอันเดจนะเบียชุงโกชันเตเฮหุนมันปุยฮิอันอันกัลชะเลียปฏิญาณีจานเคร่งคันรีไวเวลเดลิมตะกินปฏิญาณเบียเขานะอันเดอันนี้ดินทาร์เบียลชวนอันเบียชุงรางวัมวลารองบอลตูตัวลากโลนะอินโคมเอพริลนิสมทีปักวานที่ไลจานคันดินทาร์โกชันเบียกินอันเดรองบอลตูลากโลนะอินคอมฮีอุปาเลเบียกชุงอาราเตเบียเชอร์แมนอินาคายชอยาอุปาเลโรปุยเบียเซกเรตรีอินเมชาเตียนนัยน์เรเวนอาร์เลนฮักซังเบียตุปัสตอรินรางวัมวลรองบอลตูตัวเตอร์เกาอาร์เลเบียกดิกัดชุงกลางลากโลนะเละจงใจสักนาอันนี้เดียวกับอาร์เลเบียกดิกาลากลูนะอินคอมเฮียนเลรัวสังอิดินทาร์จอนฟักนะลาอาซาเดียวกับอาร์เลเบียกดิกาเนนัจังอินปัทยันทุจางไงทักอันนี้บอกดินทาร์เบียลเฮียนเดียวกับอาร์เลเบียกดิกาฮีกุมขัดชุงอัตานันรวยโดนะไม่ทักอาจังเฮียนรางวัมวลารองบอลนะในยังไซปุ่มเบียลไซพายเกาชนะลอยตูรินเอพริลนิสมทีปรุปฏิญาณีจานคานมิทาร์ปักขัดจูอุปาวันเลลัวไซพายเกาชันเจอร์แมนจวนโพลดังอาจังอินมิซอรัมยูพีซีอารมณ์ลูดอันนี้จาวายเกาชนะเมมเบอร์สอมปัสรีลมลูอันนี้เมกาลายาเบียจาวายกอชนะเอพริลนิสมทีปรุกปฏิญาณีคานมิทาร์ชุงกรุกเมงบาร์สอมปัสรีเตจุมมิซอรัมยูพีซีลมลูอันนี้มิทาร์ลมลูเตฮีหุนภาษาลมามิซอรัมยูพีซีกอชนะอมแรงชินอันนี้เองมุฮาร์สันนาอวางาหุนได้ตักชุงกอชันสวาสนินเมกาลายาเบียกอชันเฮาเตนอันเลวเลเลเทนันฮิอันเทตบชอินมาอันลากอชันห่วงขตาอันอมเฮาเลเทตาอันนี้Kozolveng pui bia seminar le revival general secretary in aman pui April ni somni pangale ni somni paru pathiani mangkhan Kozolveng pui biak ina Kozolveng pui bial chuan seminar le revival an manga reverend silal ompui general secretary chuan he hun hi telpuin resource person ani ba ka revival a hian speaker ani seminar a hian leadership le administration ti thupui anzir hawa ilini zan atanga manchan revival in khoma thushirong bolna general secretary in anei boka in khoma piangin jeni zo thanpui lai lakchan zai rong bolna anei thin ani bazar bial in khom pui vai somthum pani na twang taka manzo ani in khom pui hi april ni somni pali atang ni somni pro pathiani mangkhan armveng south koshan bia ke na man ania bel to pastor reverend vi ro thwam loya le rat big ten thushirong bolna an nei ani
bazar bial inkhom pui tran zan hian to chung pali atangin secretary report ngi thlak ania pathian ni jing inkhoma member boral mi pariate sona hun reverend vanal sepian amang boka bazar bial inkhom pui man chung hian inkhom apiang in to chung pali PYD ten zai rong bolna an nei thin ani bazar bial inkhom pui ro rel na chuan bo zui tura chhop chwa agenda somni zinga agenda sompali an poma kumsangni somni pasaria chandamna camping siamte project sangni somthum puala ter koroite kumsangni somni paruk chunga mwal inkhom nei tele media and documentation board din chu bazar bial inkhom pui ro rel langsar zwalte ania ro rel na sangzo ka thlen atan general in crusade fana aroi tir kaute lom manti san rodna te anrel boka bazar bial inkhom pui hian kumsangni somni pasari bial inkhom pui chu ramthar veng koshana an khat ani champhai veng thar preaching point a upa zar zo lian ate chung kwa chuan in ni april ni somni panga khan pathian soi moina an neya tirkau emmanuel rinoma speaker ani pathian soi moina pol hian zir top zan atang khan revival in khom an pangtana speaker rong bolna an hlok pui thin hlea pathian ni zan thleng khan revival hi man chun zomin bia chung zai mi ten in khom apiang in zai rong bolna an nei thin bok ani hel himna kal zela hian april ni somni paruk pathian ni khan roi kaushan hoten an thia pathian ni zan hian choi moina revival hi achiak ani sarang bel led seminar kam revival general led shoi tu ten an man pui april ni somni panga le ni somni paruk pathian ni pang khan sarang bel led te chuan sarang kaushana seminar kam revival an panga general led shoi tu te mary larin omi general secretary lalmun sange general treasurer le latan hlui ebm te chuan an man puya inri chuna seminar nei puin tharau thiang hlimpoi mona ti le chung ko mai cham ti thu pui an zir hawa lalmun sange le mary larin om te chu resource person an ni sarang bial led seminar kam revival hi ngurun tlongi sailo president bial led ina kai shoya inri zana changi revival in khom an man chun zomboka laltan hlui te da changin pathiam thu cha ngai thak thin ni in pathian ni chapma in khoma general secretary mary larin omin thu sherong bolna nei thung ani he hun an man chung hian pathian ni chapma in khoma mel to pastorin naw hlan rong bolna nei boka sairang bial led seminar kam revival chu pathian ni zan khan hlim taka manzo ani sarang bel led shoi tu te chuan anin khom pui ro rel na bo zuin april ni somni paruk pathian ni khan sarang phc purfana cheng sanga an hlana bel ai oin luan chhuana an nei ani reyek bial sunday school malak na in april ni somni pangale ni somni paruk pathian ni pangkhan reyek kaushan biak ina seminar kam revival hoting taka man ania general PYD social wing committee te chu som an ni angin he hun hi an man puya general PYD treasurer riu benlel biak puin a hau ani initi chapa no pong Sunday school pol seminar an panga first session a ril ho that lo na zir hovin ke vanla shiat pui assistant secretary social wing committee general PYD to resource person ania scan session a sex education ti thu pui pangin Josephine Larin pui committee member social wing committee chuan zirtirna apethung ani initi zana tangi revival an man chunzoma Efla Lomzola Secretary Social Wing Committee chuan thu shil rong bola nein pathiani chanhuwa puiting Sunday School pol seminar an nei velia Sunday School thil tumble poimo na ti thu pui pangin lalun puya pachwa chairman Social Wing Committee general PYD chuan zirtirna ape ani pathiani zan in khoma H Ruben Lalbiak puya treasurer general PYD ten atangin pathian tu cha ngai thak ania reyek bia Sunday School department seminar kam revival chu hlok takin an mangzau ani April somni panga irini vek khan reek bial PYD te chuan reek kaushana leadership training an neya Reverend H Lal thanke ma bial to pastor chu resource person ani Scholarship dia kon bial reng te kon kaushana loi turin April somni paruk pathiani champa inko ma bial to pastor Reverend PC Lal chanpuya chuan member thar pani pol danga changin Mizoram UPC a alom luta hemini vek hian naw hlan rong bolna le baptisma rong bolna reng te kon kaushana hian bial to pastor ina nei bok ani Scholarship dia kon kaushana April somni panga irini khan upa arlal thanglu rate chungkwa chuan pathian ne na lom thu soi choi moina anneya zirtom zana changi revival in khom anneya tirkaulal soma boy tlung samsuna revival team speaker chuan rong bolna anei ani pathian tharau thiang hlim om puina zara hlim takin he hun hi an panga bia chung le pon atangin chimdu an thanem hle ani he hlimna kal zela hian April somni pasari tho chani zan khan samsuna revival team te hian dia kon kaushan chalai te nen hun phang ho le in deputy speaker David Lal himpuya nen atangin pathian thuan ngai thla kaushan chung kwa siam tharna changmi engmazat an om ani nalan bial in khom voi somthum pakhat na chu April somni pali atangani somni paruk chung khan nalan biak in amman ania reverend ngur than para sailo general superintendent chu speaker ani
speaker rongbol na anungin bial mi puiten an hlok pui hlea speaker hi anu pui vanla cha mi le reverend chung loma ten an troi om ani nalan bial inkhom pui mang tur hian tua chung tin atangin riak lut akal an thanim hlea inkhom pui hi revival nin lim takin an mang ani nalan bial inkhom pui ro rel na ni leng a nei ani a ano relang sar zwa jinga project sang ni som thum be chana bial chunga ram be pui thak le chumi pola budget da te zomi special area rongbol na pola budget da te pastor quarters ram nei tura malak te pastor quarters atan budget da te le kum sang ni somni paru budget te atel ani nalan bial inkhom puya hian abultan zana mithar pakhat chu pol dang atangin general superintendent chuan mizoram UPC a alom luta inkhom bana baptist makhur hondi in mi pani in tolge damna baptist ma an changbok ani rengkai bial chuan april somni pali atangani somni paruk sangni somni paruk chung khan elveng lai kaushan biak ina bial inkhom pui voi somni na anpanga reverend Andrew L Singson secretary general missions department chuan aman pui rengkai bial inkhom pui ro rel na chuan kum sangni somni pasari inkhom pui chu bial headquarters rengkai biak ina angata general headquarters atir ko pakhat dirot na te bial huapa crusade nei te pastor quarter extend te joint revival saikot bial le rengkai bial nei rotna tele kumsang ni somni paruk budget te atel ani rengkai bial inkhom puya hian pastor Andrew L Singson secretary general missions department le pastor Vanal Phila Manipur area superintendent saikot bial tu te chuan thushi rongbol na anneya inkhom pu hi hlim takin an manga inkhom apiang speaker toyom tu Michael C Arlal Pelfila bungkon le Lucy Dawnei Kim elveng lai te chuan zai rongbol na anne china saikot bial atangin man pui tu mi engmozat anombok ani rengkai bial inkhom pui hi pathiani zan khan atriak ani dilkon bial PYD inkhom pui voi som pariat na chu april somni pali atangani somni paruk pathiani mang khan lian pui ko shina hlim taka man ani a reverend Zion ram ngaya khozol veng thar bial tu chu speaker ani inkhom pui a hian khozol veng thar bial abungkon aizol le champhai bial atangin mi engmozat in speaker hi an toyoma inkhom pui chung hian Johanlal nun tlonga neidon chuan zai rongbol na nei thin boka dilkon bial PYD inkhom pui hi dungtlang PYD khobung bial atangin mi thanem takin anman pui bok ani dilkon bial PYD inkhom pui ro rel na chuan kumsang ni somni pasari bial PYD inkhom pui chu dilkon koshana angata kumsang ni somni pasari PYD day bial huapa lomna wangche koshana mante dilkon bial silver jubilee pola bial PYD pinga budget wa mante chu dilkon bial PYD inkhom pui ro relang zwal te an ni dilkon bial PYD inkhom pui ro rel ni hian ro rel zo nuwa seminar an nei boka larem chugi EBM general PYD chu resource person ani dilkon bial PYD inkhom pui chu april somni paruk pathiani zan khan atriak ani Longlai bial Sunday School Department inkhom pui april somni pali atangani somni paruk chunga new veng pui caution biak ina man chu tlwang taka nei zo ani Longlai bial Sunday School Department inkhom pui hi voi somni pani man nani in no pang Sunday School no pang 10 item shang mangin inti siak na anneya puitling department te puin quiz le group zai mangin inti siak na annei ve bok ani Longlai bial Sunday School Department inkhom pui ro rel na chuan kumsang ni somni pasari inkhom pui chu chan mari ko shana angata kumsang ni somni paruk chunga no pang Sunday School Paul Joint Fellowship nei te kumsang ni somni paruk chunga no pang Sunday School Paula outdoor meet nei te kumin chunga social work nei te le Bethany Children Home a luan chhuate chu an thure langsar zwal te an ni kho hai bial chung tlang pui ko shan chu april ni somni pali atangani somni paruk pathiani mang khan serchi Hebron PYD ten an tloa joint revival an manga serchi Hebron PYD member somli panga he huna hian an fe chhuak ani zirtop zana tangi revival inkhom an neya inrin nia tongtrai hona bethel an nei bok joint revival hi twa chung pani te hian hlim takin an manga tharau thiang hlim baptist machang tharmi engmazat anom bok ani News yaha is chu koshana loi turin april ni somni pasari thotan ni khan mithar pakhachu pastor PC lalian sangan mizoram UPC alom lut si habiala hian ebenezer revival team ti chuan rong an bol meka kumin chunga member tharlom nu to za chu mi som ruk pariat ani rabung bia Sunday School inkhom pui voi somthum patina twang takaman zo ani inkhom pui hi april ni somni panga le ni somni paru pathiani mang khan rabung caution bia ki na man ania an inkhom ro rel na chuan kum sang ni somni pasari bia Sunday School inkhom pui chu aidu zol caution an khata kum sang ni somni pasari bia Sunday School inkhom pui a puitling Sunday School inti siak na khuisatan le khathon pasari te sang ni somni paru puitling zirlai an thlanga
bial huap no pangpual lang kem rabung ko shana mante bial chung Sunday school hall la nei lo na a Sunday school hall an nei theina na malakte inkhom pui thleng tu pui na ti san tele kumsang hi somhi paruk budget te chu rabung bial Sunday school department inkhom pui ro re langsar zwal te an ni inkhom puya hian inini zana pastor lal thaulia bial to pastor in palai lom na le inkhom pui hlan na aneya recitation le solo mangin no pang Sunday school ten inti siak na aneya puting Sunday school ten quiz mangin inti siak na nei bok ani pathiani jinga thuin chang pathiani chhuna la le chang mangin inti siak na no pang Sunday school ten an nei le a pathiani zana upa pb la som kiman bial Sunday school chairman ne na changin pathian thu an ngai thlathung ani rabung bia Sunday school department in khopoya hian kumnga chung Sunday school kai kem reverend Dr. Sainuna award mi paruk te ne na hlan an ni bial panga PYD joint revival hlothling taka man ani April somni pali atangani somni paru pathiani mangkhan mamit bial kortha bial reng dil bial dar choi bial le bairabi bial PYD te chuan bairabi bial kina joint revival him takin an mang zirtopni zana changi revival in khom hi him takin an manga inrin nia nileng in bairabi playground a sport items si shang shang mangin inti him na hun an nei le a inrin zana changa pathiani zan thleng revival in khom an nei bok ani bial panga PYD joint revival a hian zirtopni zana pastor ramdin sanga dar choi bial inrini zana tirkau vilal nun sanga kortha bial pathiani zinga pastor Jesse walal lompuya rek dil bial pathiani channuwa reverend R chongkhuma bairabi bial le pathiani zana pastor lalma chwana mamit bial ten thu shirong bol nan neya mal som zwali bil khothlir bial le bial shang shang atanga zai thiam ten in khoma piang in zai rong bol nan nei thina ni kumsangni somni pariata bial panga joint revival hi nei le anrela dar choi biala an khat ani bairabi bial chung zodin rasdali koshana loi turin April somni pakwani lani zan in khoma pol dang atangin member thar pani te chu bial to pastor reverend R chongkhuman Mizoram UPC a alom lut manukat bial manikpura April som thum ningani khan mithar chung ko khan member pali te chu pol dang atangin reverend Daniel Darlong chuan Mizoram UPC a alom luta chung ko nu le pa te hian lalpa iswap mingin baptisma an chang ani mithar lom lu jinga chung ko pa ber hi Kerala a BTH zir zauto kumriat lai mei aloina koshan pa sanwaya evangelist na lo thok to thin ani heti hian manukat bial manikpura hian preaching point hon thar ani ta ani Delhi Missions Field PYD te chuan Gangaram Hospital New Delhi a thisen an pe April ni som thum ding ani khan Delhi Field PYD te chuan anro rel na bo zuin Gangaram Hospital a mamo tu te tan thisen unit li an pe Delhi Missions Field PYD te chuan PYD te pola thisen a hloma pe kher lovin mamo tu anoma pianga field PYD pinga pek an lo rel to a anro rel na ang hian Delhi PYD te chuan kumin chung hian thisen unit pasari an pe to ani ole khati zong kha tunkar chunga ko shan rong bon na chanchin kan thir le ngei thla khau theite chu ani e